علمê helbestvaniyê tiştekî wisa xwezayî dibêjin. Yani ev ya di rohê însan de ye. Heta mesela zêja wextê piçûk bûm jî wextê piçûk bûm çûm me mektebê jî min dinivîsan tîşam kurman jî dinivîsan feqet ev herfê veka qaf û veka waw tablê filan ew xeber me şorvan tune bûn. Me dinivîsan din yani werhasıl. Şukwani ve dinivsan da ama vega mutlaka işte yekî dîtiye Vega eguî yani nana emîn me beş xwedê hema wisa hewesa min hebe di rohê min de hebe. Fakat ev tiştek ku tu dibêje înca beriya çend sala dîwana Seyyid Aliyê Fimkî kete bîran. Ew rast hatin bixwin hîdiya min çend ya ew kê bimre di rohê min de heye ew ji min re bû weka ku destpêka vê mijarê. Heta ev kitêba min kewne jî min nivîsandiye diyarî ji bo rohê Seyyid Aliyê Fimkî. yani nivîskariya mirov jî teve bandora wana ku mirov wana ustad olara dibîne û ew kêwana mirov dibîne mirov jî hino ji wan etkilenmiş dibe mirov jî yekî nîzikê wana dinivîsîne. Mesela kitêba min ewil wextê ku derket ev programê TRT Kurdî êrem çênekir bû. Rojekî ez çûma Batmanê dolmêşê çûm em çûne ba ew zuğur. Wî çaxê jî ev rêya ew kê tune bû, ev çewre yolu tune bû. Em gund de çûn. Em çûn li wê derê sekirî zimanekî pîrekê jî pêre bû, du sê hebzarokê wî jî pêre bûn. Wala hatin swar bûn. Ez tenê bûm tanışmış jî wala bû. Mêrika te tanışmış olmuş. Jina wê zarokê çûne piştî me rûniştin. Êkî ji germkê bû. Ew bahsa TRT Kurdî programê çekê min bahsa wî jî kiriye. Înca min got bu swar bû min got qê belkî ji zoğur be. Min got tu ji zoğurî got na. Min got tu ji kudê ez germkî me. Min got heyra vêga em Şêrvanê evîn jê me naz nakin. Ez ji Cimzar me. û em nizanim ji germkê û paloniyê û şêxûn û soğan de re pane wî çaxê mekteb çar gundê xersa ancak hebû. Ancak çar gunde hebû. Yani gundê derdorê jî dihatine Cimzar tê mekteb dixwandin. Got belkî nizam hatibû mektebê wana goxledadin mektebê we me li wir mekteb dixwand. Min got wala gereke me hev nasib kira. Min got navê te çi? Got navê min filan kes e. Xwedê vegerbiram çû. Min got wala navê min jî Abdullah ye. Ez kurê Hacı Ramezan im. Sa milê min girt berê min da alî xwe. Balmire goveka tu ne ev ku te sa dinivîsan te şe'ra dinivîsand û te wan kaxizat dame. Got wala borke ve bo têja dinivîsînin got wala elhamdülillah kitêbeka min jî derketiye. Got Xwedê ew cewher wî çaxê jî tere hebû. Sa me îdî sohbeteke dûrdêş kir yani ha. Înca ev nivîsandin ez ê kurtasî bêjim ev nivîsandin yani tiştekî wisa di rohê mirov de gerek hebe. Gavê ku di rohê mirov de tune be û merak jî tune be sabir û merak mirov sabirlî be jî û hewesdar be jî ev tiştê hanekî bûye ew ê muwafeq dibe. Înca ser mesela vê yekê ji ev bahsa danasîna min dibêjim ji îro ku ve rûz dibim madem ku ez ê xwe bime nas kirin ez vê jî bêjim navê min Abdullah ez Cimzar tê hatime dinyayê. Yani sala 1946 de ez Cimzar tê hatime dinyayê. Li wê derê jî min mekteba serhette bêjin jê mekteba îlkokul xwendiye. û wala li wê derê me Qur'an ketibî wî çaxê herkesî Qur'an jî dixwendin yani hemen hemen û avnelê mewlûd war filan jî dixwendin mesela gereka. Li wê derê xwendina Qur'an dê war hesel mixwendiye. İşte wî jî mesela farz kin li wê derê ev gundê ku wî çaxê gundîtî jî yani weka biratiyekî. Yani ew têkiliye insana yani tiştekî xerîb hebûn. Piştî wî jî welhasıl sala 1978 de jî ez lê tekela Kurtalan ketime îş. û sala 1999 jî serê salê bû ez teqewî dibûm. Bi eslim xwe ez siroxî me ji bavkê fetka me ez û xwecem Somaliya min jî alî û işte re bêjim
ev çend sala jî ez li vê derê me ev 10-11 sala jî ev îdî dest pê nivîsaniyê ku min kirine van nivîsandina birêk û pêk û elhamdülillah bûne pirtûk jî کیشان پرتوکێ دێنە سەیدا و بەحسە چ دکە vêga pirtûkên halê hazir çar hebin di do jî helbestin ya ewil bi navê helizê ye Inca ev navê ku pirtûka jî têne danîn miheqiq di wê kitêbê de gerekê mewzûyekî wisa hebe ku ew kelîman dibe nav di wê şerê de hebe mesela di wê mijarê de hebe ya di do jî gotinê pêşka ye 4250 heb gotinê pêşka ew jî min 17 sala de wala 17 sal bi 18 sal bû hêja temam kiriye çünkü ne ku weka şeira binivîsînê min de hebû yani civata del, sohbeta del, dera, camire servat, camire zane, camire revşenbir, uçar noka kubvejin yani okey respi vakti ku navam jilayı khoda van gotine peşyap kart anin mişi kağzı khoda tıkız dertani dinsan tıksta beriga kho buyi avi cam dağıt malem dinsan deftere de kayıt kedilan işte kusa qadiya barasi ne çarha usulü tecrübuni zedetir cihebun Emca ev kusa yani zahven gelin dedi baş dit min wana hiştiye wana mayın aveti min hesab nekiliye. شکرما خو تکاری چند وان گوتنین پیشیان دوی پرتوکێ de bêjî bila Mesela beje be pireki neçe oda ağa û mireki tebi bi veki reban û fakireki. Beje mesela sê tişt xweşin sarî meyil û dimsû karî sê tişt xweşin bi germî çay û qehwe û sêlimî sêlimî jî herkesin zane çi ye sêlimî jî aynı weka benzerê kunefê ye fakat ji panîr çêk be panîrê taze û xwe nedîtiye ja günlük taze qisa qalin dibirin û davêjin ser sêlê Zî ku sêl say ew ki wextê ku dibije ew avay hemî dirije ne weka tavê dene wextê ku wisa dirije avay te dirije wisa bîn nerm dibe şekrê toz bol lê dikin bol lê dikin aynı dibe weka kunefe ew jî germ xweş e yani sê tişt xweşin bi germî çay qehwe û sêlimî heqet dêga çay û qehwe gavê ku sar be naxwar mesela dibêje mêr heye bi gundekî mêr heye ne kundekî dibe şêre çî jine çî mêre dibe kî dixwe savarê bila ew here hewarê گوتنە gerek hoş yani bi rastî jî ev gotinê ez xwe canan wisa dibêjim mesela yekî ku bixwaze kar û barekî bike têkiliya enek insana re bike îşekî bike li van kitêba birine gerçi kitêba min nehew qas têr û tirjeye jî ez wê hindik dibînim lê birine gelo ev kar û barê ku niyeta wê heye bike teşebbüs dike eceba di heqê vê mijarê de gotinê pêşiya çi heye wana gotinê pêşiya hemî şîretin inca hûn jê zanin ji xwe bava hene mesela kitêba gotinê pêşiya di serê kitêbê de yani weka pêşgotin weka onsos tirkî dibêjin di helbestek jî min nivîsandiye marîfeta û feyda wan gotinê pêşiya helbestkî tîne ziman شوي me vî gota navaroka van kitaba çi ye te vêga te yekî wisa got inca devam ke wanê dijî xêra xwe tu bêjî mesela navaroka vî ev mesela ya kitêba do navaroka wî ev ku gotinê pêşiya bûne û piştî wê jî mesela kitêba sirseya çîrokekî zaf watedar e zaf giring e bi biniyat e mirovekî bûye sê hevkurê wî hebûne û gundekî mezin gundê wî hebûye bavê wana jî axê bû axê memleket bû axê bolgê bûye insanekî wisa maleka xweyanî bûne maleka nandayî bûne kurê wî jî mezin dibin xwêjin û xwêzar û ev çîrokê de dibêje ez vî kurtasî dibêjim yani kurtasî inca dibêje kurê wî dixwazin ku bêjin babo me ji hev jê bike dil nedkirin ku bêjin weya xwe teedûb dikirin ku dibêjin û
وبابي وانجي نتخص كوجهب قتل كوجهب قتل يعني بركي أو عقوبات نميني مركز دبيت بر مرنده ببابي ويجو بابي وانجو جو كرمن ولا زي وجهب جيبكم أبا يدير رجيم جوكا وتمام بينا زوكا ريونا أزي وجيبكم جاودو دبيجي كابابو كاتي شام جيبكي دبي سبيشتره رشتره زرشتره ودمره پشتی کو جنازه آن جنازه تهلانی و تعزیه خلاص به افسه برا البابان انسان وصا زانا انسان يعني وصا خلي فراست و اشتري بيجم انسان عارف البابان دقرن شكا قالوا اف هر ستش چينه سبي اشتري زر اشتري رشتري يدو دقرن باي يدو جوي شاق جيبتشن ev çiroka tutbe Oscar ku çek brana film ev an نحن امجاركي لغندكي بون ام شغون زيارتي ذاتكي محترم ازو مفتيكي مي قيصر اللي هبو قدر احنا خليبك ام شون ودري انجا ام شون وصفر رادبو تكيا يجي الودري رابو 5 دقيقة ما جرى قد صفر اني جمر اني او جهات بمرنش عادتك يجي ابو يعني تشخص او بن مسافره يعني مجلا خد كيف تخار يعني ورحصل جمله جو حاجه عبد الله نقول به جو حاجه عبد الله حوالي تزعف شرنت ك ولادرنم صح ينجي حرمة يعني بفتي بجي حرمة ينجي كتكر صح ما صح جيك او صار نشاندا شرنت كر خارج يقال انجا جو زي مسألة كبيرة حتى مثلا خلاص نبه وتو دوام كين مو كنت استغرب والله استيرم كنا انا مجلا خلي كشبوني كو وراح اصير جير يجيكو انجا دس في مسألة كر إذا أو مسألة شو درياتش كيجا كتاباتش كيجا طريقاتي هذا الزمن وراح أصير شيء حفص الكتا أراي من جا مدمجية خدا قرتو رابو متر نفسان من نفسان من فيسبوك بايلاش مشكل من بايلاش مشكل أفوالي من ما مستعد زين عبدين زنار لبقاريا وكيكي عبد الله تأف تشيروك شكو جتيه نقول حل المسألة وصاي قولا ما في بكنا كتاب يمقول تشيروك كتني هندك كتاب كذا كشرح جونا قول تشيروك باشلك وفيلها بنت تعمى فينا مينا بقى كتابك باسا مسألة سيابن سليفيت كيك وباسا هيك ديجي كي تعمينا مينا هيك وباسا أو كيف كتشينا في مسألة بيجن مموزين مثلا بحثا مسألة كديجي وكا وانا بن أو جي بوزيسيون وان دبن بحثا وان كأون جي بيتا وي كتابة تو تموين عاملة أفسر هو جلك بكتاب ولو حصل نسا ما قبش مكتب شكل وحصل مدراني كتابة كسرك فقط أزوخات بيجم eğer o kitap İro senarist ev ku senaryo filma çetkin ev kurd ku kevede stevana ve filme ki zaf hoş geçiyor. Navê kitêbê çi wîseyna? Navê kitêbê jî sê pirsê ye. Çünkü dûrte gelek jiya sê jara pirsêne kirin mesela. Yani Zeynel Abidin ve kitabı kire kitap an derani. Senaryoye o. Kitap senaryoye. Senaryo ne? Fakat Çapxane Zeynel Abidin ev kiriye. Bu belki tecrübe götübe evince senaryo mazın kirbel derani. Facebook'e par vekiri bu. أوي ديك خاطر بيك شاند أوي أوي جو لما بكنا هذا قلنا حوجة تشتكي هم كي قلنا جو كيك عبد الله جو يعني اف شروك يوها جو كم بيداد بناها إن جات تشتكي غريبة زي جوار جهادية بكم الباتة هم مست بله مخواندیه زاف گلک جی خوش بو خوشیمات منو مالباتا خو بهبره خواند إن جا أفيا بو كتابة سيا ما قول يا هل زيك يقولني بيشيان دو ويا سياجي أفانسي كتابة سيبرسي. كاربنا ميبكينا سيناريو إنجا belki ما يكي خيرا خو كيرجا. إنجا كتابة شارا. كيرا فيلم. كتابة شارا أبا دايوك من شاب كبار في موسم بابو بري صالح كم بيجن. كتابة بناوي كون. كون جي هر كس نظام معنوي شيء هل بس تكيه دوي كتابة ده ناوي كونه. وي نافي نه كونه كونه نه كونه بابلي كيفن مثلا كو ايريه كو ايريه كيف ايريه
دو ayrıye, dev ayrıye. Re dev evet, dev ayrı. Mesela. İnca nabi kevne. Kevn yani kurtasi ezbejim. Vaka delaliye ka lehvatiye ka bekemasi. Mesela diloka de diloke davete de malike ki oha darbastıre. Dibêje min dît li gir fitilî eynik danî xemilî xwezîm gewra xwe bidîta li ser kewna ewlî. Kewna ewil ku kemalê dibû û delaliya ewil bû xwezîm min gewra xwe bidîta li ser kewna ewlî. Inca kewn heta mewlidê de jî cekî de Hüseynê Batê Xwedê rehma xwe lê bike înşallah mirgê me teva ew jî bê peyva kewnê bikar aniye. Mevlid diyeceğe, Seyda Bekin Zampeşe anlar, kevn-ü mekan diyeceğe. Nexir. Ev ya önce ev kitabımına çağırıcı ya kevniye, ev jiş sad helbesta ibareti. Yani çıkas mevzu mücari kuhene bahsa gerek tişte olsa amiyane jitke, bahsa kültüre kevnu tekiliye insana filanı gevana jitke, hambi helbesti. Yani elhamdülillah kusa önce ku helbestiye طعمك خوش ده مثلا موزية وكاتشين مثلا vega ku mevlud neb kafiye buna saduz yazı bu amrot bu heyecan nepti bu damaytı ne bu valla hala hazır destemede ji brasti kitabeki heye sert kaptın Muhammed Mamusta bilgisayarı denemsine بریا برکی 15-16 سال ورده من چیروکت ده هودو تب نفسان دی بو ولی من جنزان مشغول کدیه پاشی محمد گرگه دیت ور حاصل صد چند حد نوت دفتری نفسان بو bilgisayar نفسان دیه چیروکن باور کل دوره چیر پنجی حب چیروک هنه yani inşallah ya pencaji من دیت هی بو خودت که قسمت Ser xeyri beşe. öyle derkede و یا پشتیوی حضریه کدیجی که هیه کتاب کدیجی یا هلبستان حتی نهاجی هفته پنج هفته هشت هفته تشکیل وسا قدیانه اوجی که وقتی که بخده مثلا وقتی قبل کودن سینم از نمرات دموانا تجوی مگو هفته پنج هفته هشت هفته کدره که رقم که اوسایه yani نوکا اول کارم بنفسینم ele ez disaji ez vakti xud borînim. Mamoste ji bo ciwanan yani vega ji evkê zimanê Kurdî dûr bûne. Yani jî vega malbata xwe re em çanda xwe jî dûr bûne. Zarokê me bi Tirkî xeber didin. Yani di heqê Kurdî de giringiya Kurdî de çi dibêjî û ji bo ciwana û ji bo me peyamên te çi hene? Vega şuaya xeberdana me normal kom hevre xeberdim men go normal. Mesela divan kurmancıya ku em xeberdim u tişte ku em dinifsin evi ku nivîskarin yani dinifsinin şu ne jevr. Vega tişte ku mesela un bantışa başlanır un nivîskarin elhamdülillah. من سلام جنرالن از ولا izad kim bile ne be yani ku adzanım bu. Yani vedri az bit bejim vega nefsandına ku em dinifsinin dibine kitap mesela ef kitaba hadet işte ku hene zaf peyv yani kelime hene ebe ku txoyin zamana içe hatta geleka jimre gotna hera Allah hene kelimenem jefim nakin ece ku zaf tekiliye mehene ejwan dibejim kağzaki temiz behne nava kitaba xwe vakti ku waxan kelime ka ku sa muğlaq ve arabit be muğlaq yani asibe nezel albe ve benimsine büyük azet çan hab got kelime gabe gaş ne budu jumre telefon ke az manavan işleri bir yani mechene dostu xoyre usajı gotiye ince ev kurmancı kuvvega am xaberdin rasti navevi ne Türkiye ne kurmancıya navevi Türkmancıya hem Türkiye hem kurmancı hatta helbestek jusa heye bu ya ki gelme çiğ tekele çiğ sanat keta مخلوطه القطن يعني تيكل tekele تيكل القطن فقط أصدق ومخلوطه إنجا أو يوتيوب قناة اليوم تركيا بيقدر يلبرني أو هلبستك هي ما صار في مجال كمان ماشي مثلا زمان ماشي بين تأثير زمان حاكم ده
راست Mesela vakaçi. Mesela vegal Suriye ve Irak'ı Kurdiyaman dibin tesira zamanı Arabi'de. Ya Kurdi İran'ı dibin tesira zamanı Farsi'de. İnce emeci ku hakim sınıf Türkiye mesela vegal Diyanet'e meyar. Diyanet'e meci للجوريا إمام حنفي أو تعليمات هذا دنو أو كتير مثلا فرض كان يعني إنجا كودر كيجان ولاتي دبه قابل كيجان إدارة حاكم به جالك كولتورة مجي هنا بن كيفن بن سياوي يدي جوي قاسي تركيا ما فقط والله أزفيت بيجم أزجانات بيجم مثلا جالك من كتابة كبيرة بصالح وجاغي بيتشاخي خاصة بوهجا یکی دکتر کلوه داره و جانا کد چما ولی عائله حکیمی ما و حتی نبی بیام نشه ابراهیم بیجید گفتن یکی خاطر دیار بکر مو اینجا کو من بس دان ضعف که وایدات و تو قبیت که نگاه هر بلد من بنا ولی تو قبی اینجا دایم بمره بنوسان خالص من کتاب بروشو باز جره هدیه بکم bu kab İbrahim Hoca bu olay xarit toplantıya dene bu xeyran bu olay kitap kaniye bu bizim Necire hediye bkira او كتابة من أولياء هرزين ناس يقول لك حتى بأزمان قدرك وشكا كتابات أمري برين صار يعني كتابة كيم ويانا أريكو تمام كتاباتها تودي خرجة يعني كي نسان بيهم مقول كتابة من تبيجم مقول أما مقول كارسمي برين شابي مقول من نفسان بيه كتاب جيامنا ونفسان بيامنا ذات ما كوش خرجة رجي هدية بكم وهالي نكون تفهم والله بخالي حاجة خير قدرت تبتكي نفسان نبوا باورك أوصاء مقول لا عمري يجوا بيستو كان سيد أريد مقول لا بيجاش بوي خدنا هاي بتوصل بيش أبا بيجا أرشلوش جمرتنا على كم بأرشلونا كده شو قلت إسلامي ده ديجي أرشلتنا فقط مرو بابي خلقنا أما كرت خبري مرو كل ترى خوجي حستك مقول بيجا ما هف قلان كتابي كرماجي دنفسينم ودم بيجان زماني دايكيه وانظام بشي فلان توچما بيجي خزيت التركيب نفسان ده والله خزيت تنقط بوا وسمسا عاجزنا بوا والله ما يرفع زي خوش غص باشين بيجي حقا ما مجد زماني هو بلد ماشي انه هوس داره راستيا ويجي قال لك هوس داره مثلا محمد من غلامي وبي او كرك وارد جو غلامي وبن جا كرتيكي بشوكي بيرب بكردي خبرته دو از تركي خبرنا شو في تركيين به جا دمالي دجي جلك هنا والسيرفيس زماني بيكوليك او صات كانوا خد كجنجي قامت توليترني دمالا خده بزارك يقول تركي خبرتن لجفاتا ده تركي خبرتن يعني او جلك اب تيكليه ماجي خبردان ماجي بتركيبه قابل كو تيكليه ما تركي رهبه Kurdiyamet beşi, Kurdiyamet be Türkmancı. Bile mamasın. Tu zaniş ve garza heremeka dirokiye. Nereye? Saftış seriyatine nefsandın ve saftış inatine nefsandın. Rastı. Yani seri lekolina te çiçi yılsar garza helbes. Az vega ya garza bejin. Ya garza. Çirok be ev be. Yani coğrafya garza. Bejim. Vega garza avul da mesela جویدر با دست پید کرد جوی چمی آنه که که بایخانته و مثلا حتی علکا و جویر چو قوز لغو ساسون و دچو حتی مود کشی وقت دونه مود کشی سر مود کش که تبری اونه دونه ما اوانا اوکت کت جویدر جی دچو حتی نی پرا مالاباده راسته پرا مالاباده جی سنر غرزا جویا لیبه yani araya abone. İnce rüvedere mesela piştiku evşarı pencenara Osmanlıya çebu la'inderi. Rüvedereci şaraki zahmazın çebu demek ki. زام asker. عندير عندك باميلها نقابك يوصل. دبورة مجبور. او ناوي جي ولا يجي عنديري يعني اللي تشوري ناوي جيكو demek derek usta kapab ويا كو
askeri vanverin hani ki Yani ev der Paristan bu yevde. merkez aşağı ev der. Önce kuzeyde şarşet ben radbe ev respiye mala pencinara و قمطان عثمانية دبيجن حيرا ما هبو دو قلم صاش ما به ما هبو قليلا اینجا دبیجن کانه خواهمش چه چکن ایدی که کیان تکلیف کردی نزانم دبیجن بار که عثمانی تکلیف کن دبیجن ویگا چمه غرزا کش قرض دیو ساعتی چه بشری و ساعت چه او حدود غرزا و وکیدی اوی ماین و ناشن بوده او نه منطقه ویه اینجا وی چه خی پیشک ویج حدود کشنه کربون غرزا رد گفتن دو غرزا هرو غرزان یکی غرزانا جور علی قوز دو قصاصون و یکی غرزانا جیر راست ایمه جیره بگه ایمه دشته غرزانا جیر دبین امن غرزی دبین نون و حیلا علم شازان امن غرزی نه بگه ام هر دو جی غرزین aslında اینجا حتی غرزانا جور جیه ترشو سوالی بو جیه فیکی بو بخش و باغ و بوستان بون چیا بو یا غرزانا جیر جی جیه دخلودان بو yani rasti و çiyayı اینجا سرویجی صا والله تو كيف تو بيتي درخي صا gerçi sar اجي اكي ve uzman غام خرزا وان سر غزا والله تجي استفاده بين ان شاء الله مگو yani sahel bestekate هي سر غزا بله هي شو تبيرا تفساتو ama والله نايش يا حيران ما شاء الله نيك وندوي تجي خاصه سر Mısırcı سر حرما Mısırcı da tu nivisi falan Dega burası Mısırcı falan herem te hesabı. Herem yani ideya ki gurdela ev yani em navaroka Mısırcı. Dega Mısırcı falan yani gund bu kaza evji beriya Dora çilu çar sala nasıl çilu çar wan derade arkada kaç çilu çar çile şey görse başına yaşayım burada mı zamış biram şey ev yek me basa aşire pencere raket şegili kete biram vice göre bejim mesela bu aşirete dvi bolga medehane aşire alka aşire raşkota aşire pencenara aşire sloka aşire atmanka پنج عشیر پنج عشیرانه که دیگه اوتب لامن قید کرینه هر عشیره کی چند باب کن شوی genelde هفت بابن her عشیره هفت بابن her عشیره کی هفت بابن او هفت باب جی ناوی وانچینه همه çıkarttı birbirine kırkari güvene kırmıyor dolar bekle dolar bakıyor ne اوجی مثلا بیشن پنجناره مثلا موسکی هنه کردکی هنه مالا شمدین هنه اشتره بیشم مالا فارو هنه اشتره بیشم شقت عشیره پنجناره جی سری عشیره پنجناره جی مالا فارو دکشم اینجا مالا فارو جی مثلا زمانه که محمد بشار هبو مالا محمد او مزه عشیره بو او پشتیوی اینجا بو زمان جمیل و بشار وانا مزنایی گاشت مالا چطو مالا چطو به مالا فارو و گاش ما ailevi اون چطو زنه مثلا چار باب کن مثلا زمان دیگه بیشتر مثلا مالا علی عثمان abi helleri usalı sevandara sene ne çare ne çare ben yek mala çeto yek mala Mehmet مالا محمد و آیرینه مالا محمد جی کتو تدی مالا محمد جی افتانرلر نه راست جوری و ایوه تدی گو چار باب مگو بلگی اوجدور نه چار قولن مالا فارو چار قول عبارته راست اش قاسم عثمان گیجنه یعنی قاسم عثمان برای محمد عثمان اره مالا محمدن امجی دبن مالا عمری اسکان بیجن مالا اسکان دی حتی حاجی بوجی حاجی عمری اسکان دبن انسان کی yani dindar بوج yani ya mesela ne o kahine kahının dikkat vici بیجن kusura nereden هناك آغانا
ne mahkulen. Ne mahkulen. Yani tişte çötümü tutken. Fakat henek ağacı henin mahkulen. Yani ba aklen. Tişte bırakı pektikin. Tişte çirkin nakin. Yegat burada evli dereceye ki yani ya. Namala Faruk çağırır babkim. Mala Ali Osman. Ve batası. Kuçağı usa be. Mala Ali Osman u mala evki u mala Mehmet du bira hatine. Ev se birane Amer u evki çeto u çi bu? Mehmet Ebşar. Nana Ayaza. Derviş bu. Derviş bu. Ev se babın. Vega Babe Bedri Ali bu Ali Osman jere du. Babe Bedri Ali. Ali Osman. Derviş. Podiyaz bir insanlar. Nur se babın al peş gejne ev mala Mehmet. Eri. Yani du baba. Yani vega mala Mehmet u mala Ayazlara. Yani jimala çeto çetir yerine hevudu ki. Nizam. Belki Babe do fark ke be. Vega se babın uçağı se abeji u yedi beji çar babın evcid belki birayı wana. Ev yani kurmamı wana. Yani ev ki kasme Osman gejne. Yani vega az vi havasını zanım yalnız ku haft Babe pencerane herin. Mala çeto babeke. Rast. Na. Yani mala Faruk. Mala Faruk babeke. Mala Faruk babeke. Mesela farskin kejki keşki farki kejki farki وحتى هناك جي دبيجن أولية جي أفتل يكتن حسابي. لا أوليان زمان يريد بيجن. يعني ليك والله من ديتيا يعني بغلانتيا وانا حس جي سشمان ده شد بوي دي نظام سياسة بقولوا ما نظام. زين العابدين ولية. الولية. ليش ما ديتي يعني قلت نعم. شتيوي جنجة تشتكي كورتر. مثلا تاني كنت تدي. تاني نيس. مثلا نبيدري تشتكي دي هي مثلا بنجنارا علكا وسلوقا أبهرسي بنجو سلو وعلو أبراي هبونه وصاد بيجين مش زي نعدين رجور رجكي بقول تشتكي وصاهية تو نفيسكاري تو لكولينري أو تشتكي وصاهية جو بلجل دستمناه والله بلجل دستمناه جو أفسي برابونه حتى جاركي نفوس معمولية كما البرهاب وبلكي تبيراتها كي على الكيبو نفيه خيلي اسمه بخيلي اسمه يجي مصنع شيلة على الكابو يعني وكا جميل مصنع كيوانا مصنع شيلة تبو خيلي اسمه وكا شي وكا مبيز علي ونس مصنع قومي خبو مثلا بشار مصنع تنجنارا بو مثلا إيه عطمانكيا حاجي محمد آقا بو وسائل انجا اوجي ابي كوهات البدي يبون نفوس معمولي نافيه خليل بو خليل اسمه هذا الاسماعيل بقى كرمان جمع كوتشريا جوري يعني صار نبوسا جبتر نافي فيجاش بيرامشو جاب صار مرحبا مجهب وجانا مقابل رادمون شكرا طول ضابط من رجلكي بجيركو عم جو غلو جا على كي تبي صار طرزكي اسلوبك وانا بصاهيه يعني شيله بوحي كتجي على الكي مقول انا على الكي قلت شلون بيجي عم جوغلو مقول اشتري تثبيتكم بوكا بيجي مقول بيجا الو سلو براي هبونه من فيش دو ساكر يعني اون زارو امامي من علونه امجي امامي وسلونه ابمونا كرمايه هدو قديت تشكر براستيجي او كده دوي شر ده بهبربونا يدي مرة نزانه يعني بقى اسفا نكرم بيجن بنجناري جي تبراي يعني بلجيجي دونم konfederasyon çetkirin. ما مستشفى هر عشيرة ده مجبوري çetkirin شوره. ما مستقصرا مثلا كحيرة ده هر عشيرة ده يعني بينا هنا يعني هناك هنا نج عشيرة بو نج عشيرة مثلا هنا كي بسمامي ما فتكا الباب كي فتكا هنا كي فتكي بسمامي ما هنا جزوبة شونا علي قوز دوان درادا كابريا 200 سالة كاشان سالة جوانا رد بيجن مالا أسري سيدي
گندوانا جی زنگویه حتی زمانی که یک جوانا جی ابراهیم بیجید گفتن لبده اوربان دوری بول بایقان تکلیه وانا بوان ضروری به دربار هبو بگم سمان من به دربار کنه اینجا ایمه گندما اساس نه درباره گندما شو زو خرابه مثلا درجه او که olay که تو نه بخوب خه وانا شو هم سمان کود ورا حاصل دوی دری گندما دو گندبونه و باب کمه ویش فتکا انجاش قولی باب کمه یک جه شلح بو یک جه خدوکی بو بلکه تناوی ساکر با خجا نظامم ور حاصل چی رو که ویزار درجه جا حتی روزه که ام تکلی تشغلی آن یکی کامیونجی تون آنی هات بارت کرد و افچا قنطر بکشانده هجازی پرسونالی که مپیرد شو و این باتم yollama'yı bir de bir adana tutun da bir adana içeri. Tekel mekel yaprak tutun işte tasif ama içeri beyetine bu. Oğlum koma zeycere ezil alevelerim. Ezçun neyse mgo kaptan tuşkudi golaz kozgime mgo tuşkudi merkez bajgeri pana ona bejin şehir bir bajger. Mgo tur bajger binan godan gonavla gundan mgo kira gun gozen goviye. Mgo unşkija babkine go mecmal şarafın. ما بيش مالا شرف بمال شرف فمش مال شرف مقوم زنقوبية المالا أستاذ سيدنا وتشتو زاني مقو برايمن خديو نجمال شرف وشام نجمال شرف شوات وصاب بيجين مقو حيران وعجزنا كان مقو استم سمامي هذا وشام سمامي هذا مقو برسج اختياري خو ياشلي خو برسه اون سلوقینه اینجا سلوق آجی جباب که فتکانه از خوشی فتکیمه سام مجور بون گو خودی آبی خبرات که گو من دیر سحکر بون من ندکو حتی جالی که لبی دری الخوش طالان جیره ریک سام راست خاطر هم نکاتن ام در باست چون اقایون رشتن جامعه باوانا اوجه من تعزیه کی بکاشی بنزانه هاتن سجن گوتن کاور دو هم مالل جواتانه بون گوتن کاورن با مرونه نبا حالا مش برادرونه گولا کاور بودن یکی وانا جوی yerli مدان اسکین هر کی گولا حاجی شاعر و کتابی وجه هم فلان صاب اسیه فلان جا گولا اوی زلامه کجوی گنده مالا اسوی سیده بجه زنگویه اوی گون Gola o sakipa mijira hat khunagim kelji subhanallah. Mogo tuj kuderi go az pozda mogo kuderi go zangoviye. Mogo mala usve sedene gorim gola khunata keljiva haqli. Gochma mogo dra min qusuram narina khodet tinuj mala sharaf. Khuname yeke. Am smame heaven asluqina. Asluq yechi ya qajiski. Mogo qajiznak. Qajiznak dama. كيف أخي؟ ويا والله مهجرش تسعة كذي فلان نبغى حيرانة خدي أزراس قال خبر ماله خدي ون أصل وفتكينة ونج عشيرة سلوخانة حتى يكي جوا مالا أسرة سيدي لبايخان مدته كي زحبجي أورمان مدري بو نابي إبراهيم بو علاقو إبراهيم أورمان مدري بو خبرات بيدوك شوية رحمة فلان حتى جالكي بريا سكسانة ده او که ملت وکیلی بو خالو ملت وکیلی adayı bu bağımsız Aday bu bağımsız gotun ilo halos ve apo şeyne bu levna ince evji hatibun bana zu beşko batmam kazabı evji hatibun اوجي كوان جمال عليه ونسيا نبيه تقول انجا اوكي نافي نوزات عصنا نوزات ميقان انجا كو شركه بخالو شكو مثلا دخل حمي جدا خالو تكلي مزيان احتم كتاب جرجي شان وقد زانه جامع ilgili شاندا انجا او في اداي خالو Atونه çubuğuna derba vane bavane psmame me got vahira amca aba khodi amşko psmame hebben ela ola aba bijzu idi ma keşdane habudu am berevde ketna şaran berevde ketna hapsan berevde me raketun rabun ditiye khodi idi am bunir mala şarat fakat bakti khodi insana ki hayfe khazaf batman je qaylinji un rayd nevi evi bu perejim bilube ve gundi yani Öyle insan ki yani bu cami bunda belli insan bu. Ben hayran Xudaya mecbune kara gotiye söz daiye
إلا والله ما دام تقصد كنت ما قريت دي أما هناك بدنا وش ما دام كو بسمامي تهي وتجي بسمامي مي يعني تهم بسمامي هون هم بسمامي مي حتى بسام بيجي جو والله بيباشي نرم بو أبي كود هو سامع إنجام تشما في مسألة جو يعني دجالك عشيرات هذا باب هذا هنا مثلا اصلا نجوره اصلا نجوره بينه ديگا کس خنا گیجن راموی مطرب کس خنا بیجن نگیجن اوی کوکاوانه نزار دلاله کس خنا گیجن وان فقط اوی کونا بودن گوانه نه پینه وان زعفر شو کوبچونا دروجي يعني باجيره كيدي وصاد قوتن قنا خلي عن هي بسروان بالنتش مثلا ديگا بیجن تقول تاريخ اسلام بیجن ديگا هنا كانت بين الله فلان كاس عمريه فلان كاس صديقيه يبقى سنه ابو جرج ورهبو كشو كاس جينا ما شو شيء يعني ديگا اب اكوسا استجلا وان نباشه يكاس خلوان ناكي خوي ابي كو نابي وان استجلا وان هي تاريخ بنا مال تاريخ له نابي وان بقى مال خل خبوان تنا ناسكر gerçi دي حقا نعلم ليجي يعني كي ما خو يعني اب اصول دوزه مصايا يعني راسته في نشر مايا ونشر بان مايا نشخه اذا ما يعني نسيكو بجم اب عول بصابون يعني بيجن وداوي كنت من فيدكو تاتدي اوكي جيجر خوين سر غرزات بولاتي غرزا دیکی شارزا هبو دیکی شارزا دیکنو işte دیکن هوا میریشکا بو میریشکا خدان انیشکا والله وی بس تو بخوند او فابل جيرت بين فابل تركي مقول تبويجي هيك نفسان يعني حيوانات خده يعني توان دايا تبي قلت شيء كتبيرا مثلا كيدي ازي بيجم ازي صار الدنيا طيبه تسويتين روزی که امپارقه رونشتی بود چیکو بیشتر بریا هفت هشت سال جه مامسته زین عبدین جمله تلفن کرد از بیشتر چی نه دلشیدن یا جناب جرا بیارد بیشتر که افچیه که تو چی بیشی دزانجی خوازه بده تایید کردن هروی راست چون bilgi birikimi yok he kişiler kadehim be daha جمله من مرحبا ده بودو گوکی که عبدالله زینجا مامسته ایش خودی تیزانه جانه حرمت هم که جان بیاد تجار نبی مصد گوز نبیشه که کویان که عبدالله حتی جانم به که کو جان چون مامسته اف جان چه تفیدن گوش اسکرنا زیده گوش اسکرنا زیده جمله گوزی پرستایش سب کنتم سعیدیم گو والله مسعیدم کردم که جوابت ماجی قدری که هبول گو هرچ وقتی خبر داده دبیچی والله هذا ما مشتاق زمان يعني دوات جواتا مدى يك ياشلي رحمتي حاجي عثماني بكندي اول وربون بقول دوات جواتا مدى جوات ده ان ايفيك وياشلي بعرفه تمن لبيشه ادجي برسم شكاوت بيشي مجي لكم جو حاجه قد استرازي به وجامله تليفون كريم تليفون صاش قدور كر وقلت برصد وجه هرش كافي خبر داد بيشي وقت توج بندا ماي توج متى واجه مصري هرش دبيشي قولا ايش يرجع يشته وهالي فيها اسبج ايش زماني هرشا فيهم ناكم انجا نيسا قولا اتزانم اما قوم قد اشتا برصد مشكات بيشي قوش بوي تيتكم قو هرش وقت خبر دا لمالمتك مثلا قو ميركو جنك من قرينت كن برخدا شر دفكي شرط كن اینجا جن genelde kim ne vega gavurya davur gavurya mesela jin ku meri qrent kirin meri denge bilen qrent ke jin ki ber khoda xabarda meri jed veje çilim lmata ve karşı mesela mugo mamoste tedbirde peyam ekidamın yani mesaj ekidamın gova kaçı mugo tevaka ku tejmire gotve biser nave van hayvana her iki zamanı olan çift zamanı haber de tişteki benimsine. Mugozi benimsine. Mesela bize mar fizefist ke. Rovi vakavakt ke. Küçük drayı. Hezb tahire. Mit kale. Eştere bizim var hasıl. Evci helbesteki usahiye. Mamuste zanı.
Yani دوی اوکی مش جي هبو مرش چیزل چیز که سو انا او هلبستا تاكو مشكاب كتاب خوار بو ها و هلبستا تا صحبتا كتب سيكيرا صحبت كربو demek ki derade minaq dedin çağata go اری yani مثلا دیگه ما مستد wişki şekli ve öktke ve ifadetke. مثلا şekli بیجم مثلا انسان هنا وصا اما تب سري خنا جد باتا خلقي روناينا قصة كسيناكن كل قهويجي روتين ان بارقي روتين تب سري خو روتين قاوي كم سري خوجي روتين تنين كوناشنا باخي خلقي جناشنا باوان كنت بحث وانا دبجن يا شما دايم صابتين بيقولوا جوكا كنده كاودي ما قويا كنت دايم تانية مثلا هنا كان خاينا مثلا بغضب عم بيجن كنت بحث وان انسان يصاب غضب وكندار بيجا والله غضب يوكا غضب غره هنا كانت بيجن والله فلان كاس بناء ماري بيدزك ده هنا كان مثلا فتلوينا ضل بيرجينا بيجن فلان كاس انزان كشر روبيه ولا روبيه وصافت فتلويه يعني او هالبزجي زعب بالكيشان تلویجی تراسیوجی بیخود است که مامۆستا مالی ئاوا خودی جوە رازی بێ ئیشەڵا هەی پەیوینێکە گەلێک خۆش بوو گوتنە داوی چ دبێژی ئەم بداوی بکەین والله گوتنا داوی از چی بیجم خودی کس خود نحوی فیرته دیگه گره که مرو فیرته الخوب که Ne belki tuazım yani دیگه اف خوندن و نفساندن اف کردی مرو وان جوانی خو تشویق که باشه yani veya şu Türkiye hindven. Mesela şu Türkiye hindven. Vallahi zamanı ki amçona mektebe kodem nizam bu ekmek u su çiğ nizam. Memnavi nan u avcı nizam bu. zamanı daki yani Rumete herkesiyle. Evet ku Türkiye zambu. La askeriye çent her kelime hem bu ne avan u Türkiye zambu. Türkiye ne bu? Mesela te bir amın vakti kume mektep tuhan. 1953 ده شو مكتبي مثلا جمزرقي مكتب هبو الحس حس مكتب هبو قنبة غرزة مكتب هبو او جي قنبة شيم بو تبعي شي بو يعني صراحة حتى مختار يوان هبو العين قصر هبو والكدر هبو زوقيدي هبو تشتيكو أظانم زمان مدى ام مكتب الشاربينج قنده هبو يعني تركيا بيشيوان ده شخطن هبو اینجا ev kurmancıya mehaneki bereket ku ev medrese bere kurmancı dersabdan ev derse fakiyatdan eri kitap Arabi bu nefsandina Arabi bu fakat ku millet Kurd mu seydaya wana tercümet kir derse wanda ev jî yani zanf destekeki baş boş kurmancıya reyek و کلترا دنگبیجی شخواد جوابی آغالر ده وانه چه تلویزیون تکنولوژی تنبون جوابی آغالر ده هر آغایی که دنگبیجی کیوجی هبو جوابی شیند کرد مثلا دنگبیجی فتح پاشا با پیر طیب دنگبیج بود مثلا طیب فارس معاص باپیر طيب معاذ نبي معاذ بو دنگبيجه فتح پاشا بو مثلا دنگبيجه جميلة چتوجي اللهم صل على جبيرام شولا نبيجي مزامبو ريغا ناي بيرام اینجا شقا با غلره كهن دنگبيجه چيروكوانا شخو تكيلي انسان بشبور كهبون اصلا دعوه اوجي كرمانجي وچخي كرمانجي خروبو kurmancıya mea uçakheji vaka Arabiya bedeviya bu. Mesela bedevi ku halkı şöyle bu tekilyaman bajarları okeretine bu bir okuma yazma öğretine bu. İdi kurmancıya Arabiya manajı Arabiya kavsa sade bu yani ha. Aslında mamusta kusureler mesela Arabiya hakiki Arabiya Yemeniye. Şu vakti ku İbrahim aleyhisselam دياما هاجر وإسماعيل عليه السلام آنية مكة شولك بوه وأول وذريش هو أوجتنا بونا كربلاء بونا ودر إنجا ريا تجارته كجالي يمني
وفلان الجبان داتن بقالي اوكي بتشون بقالي شامي وان درا بتشون دور دا در باستمون بيه güzergah ede idip o lüdere aved gara o zemzem ji awul lur derket ye ince o karvani ali yemen evan dara kuçunutin de bejin Allah av lübere bana çok uzayır av hayatı ya lüdere avayı çetki çiro kavi zahf derece deka evi kurje Yemen'in Mekke'ne bu bajaru falan o koki wana hamiş Yemen'e atne hatta Ebu Eyyub Ansari kunabevi Halid Kure Zeyde ne olsa ama Müslüm yani o proje babı hafta babı haşta beri Yemen'e hatne Medine Münevvere mesela bir Çiroke ka aileye yani ev coğrafya çend sat salacara, usat salacara, care penci salacara dedi. Coğrafya geçti ben, sınırda geçti ben, kültürde geçti ben. Ne olsa yani. Mesela devlet adediminin. Mesela Amparsk'ın mesela zamanı devlet İslamiyet'te mesela Şam vilayet o. Yani devlet diye Suriye diye bir şey yoktu. Mesela Ambejin hatta Yemeneci dese Osmanlı'ydı buna hatta devlet Saadet'de hatta Osmanlı'yı hatta Yemeneci ilk gündiye mebu ve neviyevi henel şuna baklan eve evi proje ihtiyarı khas hakiriye evi proje Yemen'i askeri kiro o sahasab ki demek ki de sınırı devlete Osmanlı'da bu Yemen çok hatta ve derece Suudi Arabistan dahil yani ince dünya gahara mesela zaman gaharın ardnigari yani coğrafyat gaharın kültür gaharın yani vega mesela anfarsı türlü giyim kuşama bir zamanı türlü yani tişteki vahşete yani asad bejim mesela sağ tazikirna bir fazla yaş boyu kadar ya ama vega hayvan ya on havqaji qom hafza nakin لسرویشی من هربست کنستان دیه ناوی هربست بیتوری yani هربست که زحف خوشه İnşallah tevişi bibini. Deste ve sahabe. Hadi şu razı be inşallah. On hele bin inşallah. Valla bahatna ve memnun. Valla emci memnun bu. Gelek ev hoş bulun. Varem brastici hatna ve şinin o kancay deme Ahmet Abunavi. Kan